U nastavku idemo pogledati priču medicinske sestre u penziji koja je zbog dijabetesa imala problema sa vidom. Ona je Ovčina Sadeta. Bolest je počela 2009. godine u martu mjesecu. Uplašila sam se, miš je ušao iz napuštene kuće preko puta moje i ja sam dobila stresni dijabetes, stresni šećer koji traje već nepune 3 godine. Bila sam malo na liječenju u Košavu. Leće su mi stavili, skinuli su mi mrene i nije uspjelo. Morala sam otići u Beograd, u Sveti Vid. Tamo su mi sve uradili, operacije. Jedan hirurg Grk to mi je uradio. Prvu operaciju, nakon 1,5 dana drugu operaciju. Prva nije baš uspjela, slabo vidim, a druga je bolja. Zadovoljna sam, jako sam zadovoljna. Sveti Vid je zaista divan, nemam riječi. Eto, sad je dobro, pod inzulinom sam. Doktor mi je odmah odredio, dijabetolog, da primam inzulin i primam svaki dan inzulin ujutru i navečer, ujutru 20, navečer 10 jedinica. Uz to je bila hipertenzija, to je visok pritisak. Onda sam dobila ENAP tablete da pijem, pa mi se to sad sve normalizovalo. Šećer je u granicama normale, ostali laboratorijski nalazi su dobri. Tako da mi je sad puno bolje vidim, nije skroz 100% vid, ali ja sam zadovoljna. Mogu raditi po kući, mogu sve da uradim i da kuham i da spremam i sve mogu. I mogu izaći, ali samo me leda strah, to se bojim po ledu. A inače ovako smijem fino hodati i tako. Beograd je divan. Doktorka Dragović posebno, doktor Dejan posebno i svo osoblje. Svo osoblje prihvatili su me divno i pomogli mi, nikada to neću zaboraviti. Kako su mi pomogli, kako je ta dobra bolnica i kako su svi dobri. Svi, a posebno doktorka Dragović, Marina. Evo, čuli smo priču gospođe Sadete. Ovdje je problem dijabetes, je li tako? Dakle, kod pacijentkinje se radi o također problemu na mrežnjači, udruženom sa problemom na staklastom telu, što je vrlo česta problematika kod dijabeta. Nažalost, radi se o nekom, kako mi kažemo, terminalnom stadijumu promjena na oku, dijabetične retinopatije. Promjena na mrežnjači staklastom telu kod šećerne bolesti koja dugo traje i koja nije baš dobro bila regulisana. Obično pacijenti na to moje konstataciju, vi nemate sigurno dobro regulisan šećer, kažu da jeste, u posljednjih nekoliko mjeseci mi je savršeno. Međutim, vidite, krvni sudovi oka i generalno krvni sudovi organizmu pamte sve te događaje i obično se momenti krvarenja, pucanja dešavaju i nekoliko mjeseci iza toga, iza epizoda neregulisanog dijabeta. O čemu se ovdje radi? O intenzivnim promjenama na prednjem i na zadnjem segmentu oka. Dakle, kod nje postojala obostrano slična priča. Katarakta kao metabolički problem, kod svakog dijabeta postoji problem katarakte i iza toga problem zamućenja u staklastom telu i problem ablacije mrežnjače, takozvane trakcione ablacije, zbog proliferacija zamućenja koje vuku i čupaju mrežnjaču od svoje podloge i na taj način edema u žutoj mrni, što sve za pacijenta znači zamućen vid. Kada vam pacijent dođe i kaže ja ne vidim, radili su mi laser ili mi nisu radili laser zbog problema pozadi ili posle lasera mi se zamutilo, vi odmah znate da je u stvari defekt u makuli, da tu postoji jedan strašan otok makule i da problem morate gledati kompleksno, da u saradnji sa endokrinolozima, dakle internistima i sa oftalmolozima mora da se problem reši. Šta je kod nje konkretno bio slučaj? Urađena je operacija katarakte separatno. Dakle, na jednom i na drugom oku samo operacija katarakte u situaciji kada je već problem na zadnjem segmentu vrlo uzeo maha.
To je ono, kako mi kažemo, minut do 12. Dakle, već su intenzivne, opet proliferativne. Ja namjerno uvodim ove termine da bi se šire prihvatili, jer opet kažem zašto bi neko znao za infarkt miokarda da ne zna za proliferaciju dijabetične retinopatije. Dakle, postojale su te intenzivne promjene pozadi i obično svuda stoji pravilo. Ne sme se raditi operacija katarakte u situacijama uznapredovalih promjena od dijabeta, već se katarakta radi u istom aktu kad i vitrektomija. Kako mi to zovemo? Fakovitrektomija. Operacija katarakte fakoemulsifikacijom sa implantacijom sočiva plus vitreoretinalna hirurgija u jednom aktu. Na taj način imate kompletno stanje pod kontrolom. Zašto? Kada govorimo o dijabetu, obično narod zna da je to povišen šećer u krvi. A šta to znači? Znači da je poremećen metabolizam. Drugi odgovor, lekar će reći, to vam je poremećen metabolizam ugljenih hidrata i masti. Tačno. Šta to za pacijenta znači? Ono što je bitno za pacijenta to je da zna da se šećerna bolest manifestuje na krvnim sudovima. Da skratimo, to je bolest velikih krvnih sudova i bolest malih krvnih sudova. Znate da postoje problem na koži, da ne može rana da zarasta, da su podložni infekcijama, da imaju svi probleme bubrežne prirode i obično tu kad se već javi problem bubrežne prirode, sigurno da postoji intenzivan problem na oku. I nešto što mi zovemo ishemija, slaba ishrana tkiva. Upravo kod ove dijabetične retinopatije imate puno krvnih sudova koji su loši, koji pucaju, krvare, stvara se eksudat, odnosno izlivaju se materije iz krvi koje treba da budu u krvotoku, one ulaze u prostor gde ne smeju da budu, otuda zamućenja u staklastom telu i otuda pad vida kod pacijenta. U takvoj situaciji operacija izolovano katarakte sa ovakvim strašnim promjenama na zadnjem segmentu oka samo će provocirati dalje krvarenja i dalje proliferacije zbog toga što se potencira ishemija. Otuda je vrlo bitno da se radi kombinovano na hirurgija fakovitrektomije. Šta se desilo konkretno? Pacijentkinja je došla ubrzo nakon toga i morali smo hitno da ulećemo u salu, znači da preduzmemo vitrektomiju jednog oka koje je praktično bilo pred gašenjem funkcije, tako da se išlo sa silikonskim uljem, nije bilo drugog izbora, mogla je da bude gasta tamponada, međutim proces je bio jako podmakao i nakon nekoliko meseci preduzeli smo i hirurgiju drugog oka da bismo to stanje kompenzovali. Nismo očekivali da će biti neke bitne popravke vida sa tim jednim okom koje je jako bilo već u 12 minut, da tako kažem, se jako puno kasnilo, ali smo uspeli da saniramo i sad sa takvim vidom ona danas funkcioniše i zadovoljna je i eto, mislim, prosto je jedna dobra priča da nekakav put i pravila u vitreoretinalnoj hirurgiji u tretmanu dijabetičara moraju da se poštuju. Baš tako. Hvala vam lijepa, doktorice.